O herojima. Svaki čovjek je heroj. Još i više. Svaki je čovjek heroj u mnogo slučajeva. Čak i većma nego jednom dnevno. Nije čovjek heroj samo kad svoj život stavlja na kocku, nego je on heroj i u nebrojenim malim slučajevima plemenite hrabrosti. Ali obično herojem nazivamo čovjeka koji sav žrtvuje sebe za dobro drugih. A takav čovjek je za stare narode bio božanstven. Postojao je kult heroja kao viših bića, čak i pre nego što je postojao kult bogova kao besmrtnih bića. Pitagoristi su postavili heroje između bogova i ljudi i kao posrednike između neba i zemlje. Najveće počasti su pripadale Bogu, organizatoru svemira, a odmah zatim bogovima koji su najveća bića na svetu i koja izlaze iz njega kao prva posle njega, besmrtna i njemu slična, i koji su njegovi saradnici u organizaciji stvari. Ali na trećem mestu, posle bogova, dolaze heroji, koji su primili snagu od najvećeg bića i zato ne mogu biti odvedeni u zlo. Oni okružuju Boga kao hor, večno su dobri i večno ozareni. Tek na četvrto mesto dolaze ljudi, koji su manji od bogova, jer su smrtni. Herakle je napravio 12 čudesa koja su sva učinjena za dobro ljudi. I zato je Herakle najveći heroj antičkog sveta. I Tezej i Belerefont su isto tako heroji oslobodioci. Naš je Obilić heroj oslobodilac, dakle heroj sveštenog karaktera. Svi kosovski heroji su istog roda. Kod Troje ratuju sve ahajske vojske i ceo grčki svet i svi grčki bogovi zbog jedne lepe Jelene. Rat između Tebe i Fokeje bio je isto tako zbog otmice lepe Tebanke Teano. A između Fokejanaca i Kirejanaca zbog lepe Megiste. Međutim, na Kosovu se biju vojske srpske za ideju nebesku, protiv ideje zemaljske. Na Kosovu su se borile ne samo dve vojske, nego i dve ideje, evropska protiv azijske, hrišćanska protiv nehrišćanske, ideja prava protiv ideje sile. Lazarevo carstvo nebesko, to je ideja o slobodi. Da se naša vojska odmah pokorila sultanu i antihristu, to bi bila pobeda zemaljskog carstva nad nebeskim. Azijske vojske tukle su se na tome polju ne za pobedu jednog ideala, nego za pobedu jedne mračne strasti. Oni su bili silni vojnici, ali zato nisu bili heroji. Heroizam, to je snaga u kojoj ratuje božanstvo dobra protiv božanstva zla. Bog protiv Sotone. Pravda protiv nepravde. Herojstvo i hrabrost nisu jedno isto. Hrabrost može biti bez herojstva, ali herojstvo sadrži u sebi oboje. I hrabrost koja je slepa sila prirode i ideju koja je sila svesnog i dobrog genija. Ima momenata kad mnoge i najveće odlike čovekove postanu izlišne. A kad život traži od čovjeka samo snagu železnog karaktera. Ima i momenata kad se više ne misli
kako će se živjeti, nego u kakvoj će se lepoti umreti. Heroj je pre svega karakter. Instinkt za život koji je urođen čoveku postane u njemu manji i slabiji nego čovekova ljubav za ideal, koja međutim čoveku nije urođena, nego samo stvorena istorijom. Ima ljudi koji se ne boje smrti, jer nemaju ideju o smrti, ili koji umiru lako, jer su očajnici, ili poginu svojevoljno, jer nemaju osjećanje ljubavi za život. Zato se umire često bez velikog bola za životom, mada je ljubav za život usađena u instinkt. Hrabrosti su zato raznovrsne. Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću nego pred životom. Ima i ljudi koji radije umru za jednu zabludu nego što htednu da žive za jednu ideju. Zatim ih ima koji su hrabri pred smrću, a koji su veliki plašljivci pred javnim mišljenjem. Postoji i hrabrost državnika u momentima velikih narodnih briga, kao što postoji i smelost političara pred odgovornošću. Ove su hrabrosti među sobom neuporedive. Državnik i političar bili bi možda poslednje kukavice u bojnoj vatri, a hrabar komandant bi možda uvijek radije primio da komanduje vojskom u boju, nego da primi odgovornost za jednu stvar mira. Znači da smrt ima svoje heroje, a život svoje. Dodajmo ovdje da ima i ljudi koji se ne boje ni smrti, ni javnog mišljenja, ni svog kralja, ali se boje svoje žene kod kuće. Svirepi rimski general Sula je bio pod terorom svoje žene Metele, a Ciceron je slušao svoju ženu Terenciju kad je osuđivao na smrt saučesnike u zaveri Katelinino. Antonijeva žena Fulvija je bila duša triumvirata, Avgust je slušao Liviju. Sokrat je umro kao bog, bez straha od smrti, a međutim trpeo je za života da mu Ksantipa prospe na glavu kantu punu splačena. Ima dakle heroja i heroja, a ima i kukavica i kukavica. Niko nije do kraja ni jedno ni drugo. Prema tome herojstvo ne znači hrabrost trenutnog pregnuća, nego neograničena predanost ideji. Ovo može biti ideja o otadžbini, ili ideja o veri, ili ideja o društvu, ili najzad ideja o svojoj porodici, domaćem miru, ljubavi za jednu ženu. Ali čovečanstvo zove herojima samo one velike duhove koji su umrli za najviši smisao o dobru. A to je ideja za koju se bore njegovi sunarodnici. Ovo je najčešći ideal o otadžbini i veri. Naš heroj Lazar je jedan od najvećih i najlepše izgrađenih heroja čovečanstva. Zato jer se borio za taj dvostruki ideal koji je on zvao nebeskim carstvom. Postoji razlika između ideala i fikcije, za koje ljudi umiru često sa istom lakoćom. Ideal, to je jedno saznanje o najvišoj istini, a fikcija, to je samo pusta mašta. Ka idealu se ide pameću i naukom, a ka fikciji se ide strašću i perverzijom. Heroj umire samo za ideal. Zato hrabrost mora da ima plemenit i nesebičan cilj da bi se zvala herojstvom. Samo je takva hrabrost svesna i božanska,
a drugčija hrabrost je samo nesvesna i životinjska sila. Ideal grčki, to je mudrac, a to znači Atinjanin koji živi u čistoj kontemplaciji, bez moralnog i fizičkog nereda, što dolazi od uživanja. Znači kao Pitagora i Sokrat. A ideal rimski, to je bio građanin civis, koji je pre svega patriot i heroj, kao Scipion i Katon. Nemački heroj je Siegfried, koji se bori s ognjem da bi spasao nemoćnu devojku. Francuski je heroj oslobodilac otadžbine od tuđeg ropstva, a to je bila Jovanka Orleanka. Srpski je heroj Lazar, koji gine za veru, i Miloš, koji gine za svoju vojničku čast, i Marko, koji umire od zamora što se celog veka borio braneći nejaki. Heroj hrišćanstva je mučenik.